Katukad di Basol. Tinapalabas. Sakbay ana itabon ti bangkay ni Francis. Inkari ni Ligaya iti bangkay na. Apadakkelen na dagiti anak da iti nasaya at asursuro. Tapno agbalinda akas kenkwana iti kinasayaat. Inkari na pay at tumulong daytoy amang ituloy iti narugyan na apagsayaatan para iti umili nang runa kadagiti agtutubo. Iti sabali a bangir at danadamag ni Astor maipapan kadagiti kakadwa ni Francis nga agkamkampanya da paylaeng. Idinto tapimusayan ni Francis. Imbaon na nga rod ni Dingas amangam mo iti daytoy. Napanda nga rod kani kalalili iti balay ni Doña Magda. Ket naamuan da nga awan pakainaigan ni Astor iti aramiden da. No diket pagsayaatan dagiti umili. Itagagayan, denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad di Basol. Uray awanan ni Francis, ituloy milatta tinarugyan na. Awan pagdanagan nyo, tasan mo't apagdaksan ni Astor ti araramidan mi. No diket pagsayaatan dagiti umili. Awan bibiyang ni Astor iti daytoy nga aramidan mi. Gaputa saan mo't ama inaig iti politika. Awan makunak iti dayta, madam. Ibagayo man kanyak ti pudno. Anya ka diti gapuna nga imay kayo dito'y balay ko. Kwa, madam? Kas iti nakunakon, madam. Awan da ka sa rantami. Kaya't milaang nga pankan, nupudno nga kamkampanya kayo pailaang para kini Francis. Nasungbata kon dayta. Sige, madam. Kasta pa'y nga rod. Agyaman kami ti oras nga impaay mo kada kami. Agpakada kami. Katagan anad kayo kuma, akanayon. Ha? Inkamin, madam. Agyaman kami unay. Sige. Ulitak, madam. Agan anad kayo, akanayon. Amom Dingas, umis isa maklatan, idi agsasa uyay doon niya. Wana, Danda ni Klaibaga, amay saak amang suporta iti na irugi ni Francis. nasaysayatan tadi mo imbaga. Ay, danda ni Klaibaga, Dingas. Sanan kalalili. Aguli makalatan, tapno saan ka maisagmag. Agtantanang tayulatan. Sa bagay, Ala, aglayon ta ni di lugar a pagkampanyaan tayo. sige. Kasta tinamuan mi, amo. Kansigon iti nakasarita mi. Sanda akontraan ti panagmayoryo. Nasayat no kasta. Kan may sa, amo. Awanan tinaska na pagdanagam. Gapo taawanan ni Francis. Wen, amok na ita. Isong awan ti rumba nga pagparikutam, amo. Sabagay. No bay kasta, nasaysayat mo't lang daytoy nga aramidan tayo. Nga uray awanan ti kalaban mo, agkamkampanya tayo latta. Wen Dingas. Kaya't kung may kanyulat tayo iti kwarta na iti mamirmiraot. Ngamin, no pamulmulam ida iti kwarta, talaga di na kamalipatan. Hangam saan nga amin, amo. Wen, ngemnekan dagita iti kwarta. Agbaliw ti panunot da. Isu anabilag ti kwarta, Dingas. Handa ka manan dito itanam ni Francis Ligaya. Uwan, nana. Ngamin. Ngamin. Agsangit ka manan balasang ko. Kailiw ko ti asawa.
Uwan, ambok dayta. Kailiw tayo ni Francis. Kas lang amin marikrik na. Dinalamiis nga angin na mga rarakong kanyak no dato. Katamo ni Francis Dayjay. Arara ko panak. Ligaya. Gapay ti data. Ad-ad na nakailiw ko. Nalabit ang babaeng dayta. Kaya't nakapalagipan. Nga adala tamang bambantay kan ka, balasan ko. Nana, Kandi na kaya't akan ayon kang agsangsangit. Di kaya't na, agbalin kalata anatid ko. Nana, Kandi kaya't na, saan mo abaybayan ti salunat mo? Ngamin, adadwa nga anak mo amang namnamakan ka. uwan nana. Maawatak. Iso adi mo ko maitulok nga agsakit ka, balasan ko. Mangan ka iti husto. Takitaam, madlawan ti kimutong am. Ngamin, nagbasit ti kan kanam. Awan ganas ko amangan, nana. Ngam amangan no agsakit ka. Iso amangan ka iti ado. Nang runa, dagitin a sustansya amakan, balasang ko. Astor, asawag. Inton bigatan ti panagkukuruit iti balota. Wen, Margarita, asawa. Kasla makit-kita kon ti panangabak mo. Sakto manan ti Mayor. Wen, tasyaklat ta ti katurayan a babae dito'y ili tayo. Saan ka di, Astor, asawa? Wen, husto ka. Adayon nga inabak ko ni Ligaya. Ti agraraman a babae. Anya? Awan maipanakkel na kanya. Ngamin, siya kon ti katurayan a babae dito'y ili tayo. Ang Jack kayat adadaulan na. Gapo iti dayta. Dadaulan ka? Apay ko ma. Saan asawak? Awan pagdanagam, ta saan ka adadaulan? No dikat, itandudo ka pa'y. Nasaya at nukasta. Kanya-kanya. Inton bigatan te butos. Wan, dagimoy. Ay, Intalatag botos uwan ah. Kadyak to isurat tinagan ni amo. Iti anya agapo. Ay, kanya-kanya. Apay, sika, isurat mo? Eh, saan? Anya day nangag ko ako nayo? Ah, Anya ti di mo isurat, dagimay? aqua. Asin! Ma'am, asin. Asin? Uwan, ma'am. Asin. Ngamin, adu pa ite. Asin tayo. Iso nga jak isurat iti listaak no inak makisyendia. Ala? Inkay mangisagana itinalami is a Diyos. Kat iyagyo ijay terasa. Dua, apagpalamis. Uwan, ma'am. Dagimay, imbag tadi na nangag-amin ang nagsaritang anta. Ay, uwan nga rod ah. Iso daytan di ako na ni Dinggas. Anas kan nga agtantanang ta iti panagsasauta. Taama nga no maisagmak ta. Wan nga ron. Ala, intan iji ako sina. Tamang isagana ta iti pagpalamiis de amo. Magustuak dahi ti pagpalamiis? Naimas. Sigurado ani dagi may tinang timpla.
Dahita ti pangayatak launay kan kuha na. Ngamin, naimas titimplana. Astor, apay adyak makitkita ni Angkwan. Adda ka di ijay happy house? Awanan niyang Juan. Anya nga awanan? Addan ijay tanam na. Anya ti kayat mo asawen iti dayta? Saan mo nadamagan pa'y? Ngamin, saan nga importante niyang Juan? Awan anyaman na nga uray mapukaw iti imatang ko niyang Juan. Anya? Jak ngaminin magustuhan ti ugali na. Kalabanan nakmatan. Iso anasay saya at langin ang mapukaw iti imatang ko. Sa dino nga ruden ti ayan na. Addan iti tanim na. Dinggas? Si kaman ti pagdamagak? Ayan itan ni Angkwan. Apay adyak makitkita? Wenno? Adda ka di ijay happy house? Saan mo kanya dinamag dayta kini amo? Tinamag ko? Ngam ko na nga adda itan ni Angkwan iti tanam na. Pudno ti ko na ni amo. Natayan ni Angkwan. Anya? Impapatay ni amo. Anya? Iso at sika, ma'am. Saan mo akong kontraan ni amo? Tandi mo amo ti mabalin ng aramidan kan ka. Kaya't mo ka di asawan? Nga impapatay ni Astor ni Angkwan? Wan, ma'am. Anya? Oh, kasano, dagimay? Kini-kini. Maudi kayo, Uwan, ma'am. Intan, Margarita, asawa. Wan, Astor, asawak. Intan, tapno datati kaunaan nga agbutos. Sumaruno kayon ton, dagimay. Uwan, amo. O sige, asawak. Sumurat kan. Wan, asawak? Napandan. Imunadan. Sumaruno tayon ton kadadinggas. Wan dagimay. Masurunak ang makangkangag iti inawag daamo kan Margarita. Wan, asawa. Hay, sanda bagay. Kastala ang graraman. Punumat. Astor, asawa. Margarita, asawa. Kunkunada. Nagalas. Awan mati parekot iti data nga inawag da. Kine-kine. Hay, masurunak nga rod ang makangkangag. Alakit din. Agsaga na tayon, ta sumaruno tayo kadi amo nga rumwar. Sige, dagimay. Dinggas, ado nga tate mga surat itinagan ni amo. Diyak mo. Ay, nasyak. Yak ikuring itinagan na. Sana nanas ka na balik sampay dayta kalalili. Kas itinakunak kada kayo. Sana nanas ka na balik sa inyo ti adda iti panunot yo kontra kini amo. Tadiyo amo nga mga no day tagayam ti pakatayan niyo. Wan man langan. Uray siyak Saan kon nga balik, san nga agaramidak manan iti kopya jay surat ni Frances kontra droga. Laglagi pa niyo kumakanayon. Katinton makadanon tayo iti pagbubutusan. Di kay makisistorya iti sabali. Tama nga no at na mailawan niyo nga ibalikas kontra kini amo. Uwan, dinggas. Wan, dinggas. Kalpasan ti pa nagbotos tayo. Nagsubli tayo adagos iti mansyon. Uwan, dinggas. At da masabat ta
Donya. Wen, iso da ita tay kadwa ni Francis. Kumusta? Donya, anak po saksak. Nasaya at latamat, Apo Mayor. Sige, Apo Mayor, tay na ko nagbutos. Timana ulatan. Bastos ti Diablo, bakit? Bay amon, Astor, asawak. Alagit din, Intan. Intan agrambak. Wen man langan. Tama nga jak makapagtepal ka tanya pati maramid ko iti dayjay at Donya. Oh, relax ka lang, asawak. Wala? Oh my God, tainta agrambak. O sige, kaya ton rabi. Agsublita, tapno amunta ti resulta ti butos. Madam, nagrarana tayo gaya. Wen, Naimbag nga oras mo, madam. kastamot kan ka. Nakabotos kayo ka din, madam. Wen, nalpasan. Agpapada tayo gaya manalpas sa nagbotosan, ma'am. Wen, Sige, incoming. sige. Madam, mabalin ka di nga intay mang restaurant? Ha? Sige, awan parikot. Mapantayo iti kalatakan a restaurant. Sanan, madam. Patgan tayo tikid daw takadwayo. Sige, intayo mang restaurant. Sige, mabalin tayon timangan. Katsyagon ti makamo iti bayad. At the kwartami, madam. Amok. Ngam, syaklatan ti agbayad. Ay na, kababain pa kang kamadam. Awan parikot iti dayta. Madam, kayat ko ti makisiningad kada kayo. Anya? Wan, madam, awan pagdanagan nyo, tasaan kami adaka sa tao. Wan, awan parikot iti dayta. Sige, mangantayong arudan. Katsapay na kuma, tamaulit tumanan ti panaglalanglang tayo. At kamot gaya, mamligaya. Kumusta kan? Napigsakan, balasang ko. Uwan, tata, napigsa akon. Iso nga imayak, ta kumusta agti farm? At daman na nagimagat dagiti padak at trabahador, balasang ko. Nasaya at no kasta. Itataawanan ni Francis. Naskan adoblyan tayo ti aggagat, tata. Sapay ko mata saan tayo latang agbaybay Wen, balasang ko. Kat nasaya at no umungam dagiti trabahador. Kat ibagam dayta, tapno mangagda aming. Wan, tata, kasta talaga ti panggap ko. Agsubli akmanan inton bigat, tapno agsasarita tayo. Wanya, intayon dagimay kalalili. Tanamuan tayon te resulta. Nemanan amo te mayor. Ish, No si bibiyang ko man ni Francis, nalabit nga iso ti mayor. Di kay sumanaon. Alakit din, intayon. Kasladyak kaya tantang sobre ijay mansyon. anya? Amoy nagpintas nga agpaiso ti pagnanaadan tayo. Tamansyon. Angam, sa iro may... Sumardang kan kalalili. Ay, huwag nga agpaiso. Nakalipat akman. No maminsan nga men kat di tayo mapakpakadaan dagiti isawang tayo. Basta rumwarlatan ito yung iwat tayo ngay. Ay, huwag nga rod. Hala, intayon. Katipaka mo tayo kini amo, ti resulta ti botos. Wandingas, amuklatan. Iso nakaragragsa ka kunay. Ta siyempre, siyakto manan ti mayor. Iso kalpasan ti dua alawas. Agparti tayo iti adu abaka kat agrambak tayo. Amo, Wandingas, rambakan tayo ti baligi. wan amo. Awan parikot iti dayta.
gapo tado matibakam ije rancho. Ingkay tumang tilew iti adua baka para iti maangay aparambang. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukad ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika Jun Rebutazo. Computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.